28th of May 2019. Touch a mother boy dream emoji dear for Sunny. Say don't open no to say. Now son for me trank on your brusua. Ye mofra ekɔ school wonyame nsam ro mosoma yen so bia hyehyɛ wɔ ha obi dia to wanim ɛyɛ akwanhyia bi anɔpa Yesu dim ye twam Woka Psalm 13 David kasa erade timeni na mana wo na obi bia se bi befa wase de wo ha bebrɛ anɔpa Yesu dim ye twam wo asemi besi
see what you say more. What did you do a nay? Ya brabo money ya settle one. What to be say? I say was some and a yeka. And only idea was so who that's a year one pie and was would be. What were first keys? Chapter 21. I for my decay. Chapter 21. The verse 3. I hear the whole story or the whole chapter. Make us about Arabia or the Naboth. And they were here or the Ahab. Now what shall Ahab background? Why Israel in your tossing soul? I will be dear with Israel. Or in it in the year, man, what? Now the year of warring on the Jezebel. The Bible says. Jezebel eba awari aseno. What they are comfort and there was some sin be real on my Israel. She was able to influence and to change the mindset of the king called Ahab. Bible said okukumu nyame asofobi ebubu nyame siadan meka. The tabernacles of Jehovah, replacing the temple of Baal. And now so many day because of Ahab. Now he needed a mabu. It do purpose so be. There's Obadiah day are so funny because he no one can no cry. Sabri Muna Elijah. Actually, you cook the man running. I want to be made Jeffrey Strong. A Besheba, a comfort. But make Cassa about already or the Naboth. I will be true. Become a true vineyard. I will Ahab a fear. The Bible says a debut do ye. A brand Ahab and an impetuous so okono. The new ball. Nabo bobe troso pen le ni ko breye ebia ati ofiso bia nemrew ba wo colleague anase bia utipe phobia na ni brade ya ukra etore bi obi busan wo se na den na me wo nipa ne brede anka wo he a wo tie konwa so odi ade ade esuko no man abamu yi ene se ne wo shabra basi bia ka ni bre bia ma no ho. Bible said, now a broadcast up in the verse 3. Ahab, I catch such a number to broadcast. A radim pemu se me japade e be mawo. The Bible says, Sunday yan Ahab ya. Na bro ko fie pe no. And we catch na yire Jezebel. Now we hear the verse 89. Bible said, na Jezebel eshe Ahab krase. A mama comment to the dinano. Now, me meji bobetone di amount. A question will be to me when what the work of said, Run and one. Then you stroke that term, not for Juma, or for assassin. Minimum no pay a liberty be about Juma home. And the idea be a warrior and what time cast your bread. But a reading a coupon money home no so casamount. Okay, cut the vest now. First Kings 21 the verse 10. Bible said, now Jezebel chin like watching crata. Our Ahab bakonaso. And was sama Naboth. And we came to a catch there. Naboth come for said. Naboth didn't want him at him. I said, can I go pompua? Me wa wanted that. So verse 10. Sabeya Naboth who mentioned it in the Bible said, now when you did me, you say, Mukudia dance here. Infantia Naboth. Now I was some said, Naboth crow of Fimono, you transfer case in the free. Ahab a fear, and a Naboth crew. Minim any case be out fear for the woody. I transfer case in the free come there so be so chroma, so on take war. But there were the man and such one you free water for some.
Bible said na your friend about a court ahimfie. Ye did about wasem. Na ebru obey na no pese asema mo kan mi nim ho. Men kan hye mu da. Na ebi so nsi da. E ho apedi patu. Epie bebi ada so krumu eti anabot. Wa obi timi bo pass kodi adanse etie obi na me maska ye careful. Na we e be your time. Ewie se kodu pempe so de Ghana ha kodu pempe so a. Sa wo ya de boda de che wo nua na wusuro. Ameni pe bebre ebie nyuma onfa ono ni dipo to so because abushe ko say we ya media ye beku na to atwere. Ebie sifie de esi a onka che nipa bia because nipa ko hu ye beku ato atwere. Me bonya me mpaye say ahoye sunsu bia waka na krom ha embeni petu bi tumpon kwachiri obi pie fe ade be kire ye hu ni biem enipa asena brabo ene besem no bon paye sima ketche what they said woni pa bi na nia ba wo japade ho na nia ba wo ma ho na nia ba wo star ho na nia ba say ye kan se na ntowa uhu hawa ehu sifa but de wutie bia no ene na wadu ye se woni bie but what say we betu bie kwan de ama besem no bo sampa ye we kase radi yesu and none of pay Yama kokron Famisie Wadishi moja na me ho amase Famemesie Famawariesie Ewo Yesu dimo Sase bopa ye Jesus. Monsieur, me no boss ampa we no pay. Now catch you here. Obi baba mewu. Obi baba aboda. Yesu ka say bon paye. Na wakoto. I want us to pray to God. Say already me wani. Na woni pabonefo a ewo wabrabo. Let God open your eyes. Your day-to-day life, me when you are the 20 pabonefo nsem. Then you pay about shop, about fear. Be an one watching papa. Everybody, a man is so awesome. Kasi wo Yesu dimo. Ano pay. Jimmy free. Nipa boni for nsem. Oh Lord. Deliver me from anyone who is disturbing my destiny with troubles and problems in the name of Jesus. Okay, can Judges 16 verse 16 the Bible say na adichinye biara the line like the name some a giant some say ho obi bi odene nsam dwa ho tete wo aware mu adwuma mu nyame adwuma mu ade bia ya tete dwa ho eka Everybody show me. Cause everybody Jimmy free. Mahu ye hiafo. Yesu dimo. Yesu dimo. Last one. Against my destiny. In the name of Jesus.
any evil orchestration, any evil plans against my life, against my family, against my destiny. Oh Lord, let's scatter my enemies in the name of Jesus. Let them plans be destroyed, confuse my enemies, scatter them. They plot evil, let them fall into their own in the name of Jesus. For my sake, give me glory and double in the name of Jesus. Father, arise, Lord, and strike my enemies. Shut them up in the name of Jesus. Arise, Lord, Jesus Christ. Who won't pay your church? Who catch you what they say? Any setup or you settle up. You settle up but we knew about the funny second. Now something when you say send the girlfriends and the or walk on 4-5 now for 4. A Trisika Amane say, when you name my punch baby and a holding one. Yeah, one pay say, we be at the 20 was shop. We say girl or we say boy. I deal we always say, I can't be to where when say what you treat. Obi ado bakojano. Obi okojumado bakojano. Someone show Obama. Ukoli can leave office. Your opponent say do great time munam ko di lunch. Obi be a certain say unfair drawn toward the anim na wu. Obi be a certain say umu anim as no one say wo. Minimo be to me plan e cocaine e share the bag mu. Send your beya abrochiro ko no ye be sign up. Any evil setup I set your life. Since I won't pay one cotum, ebia we toma wuni papa bi obeje wo. Wuni ma mi bi obeboa wo. Wachi wachi ni bi. Wuti wi asa think he wo mode bo. Eya atomi the crowd. Se bi bo ne kwato wa. Woni be guase. Wo wuni anu po ebi mpa wasem. Eti bon pay no akotom anto. Yare bi akaw. Ye wakoto se nya osa nya cancer. About the funny second. Cause Jesus. Obibia ya bone pa. Say on tete my bravo. Who be ni mase. Say ya tomi am ni mase. Ya tomi am yaria. About the sun me free. E wo Yesu di mo. Last woman be can some na Jack. Was na me a virgin and warrior 37 years. My warrior 2 years. Obone for the sakamiku yetumi nwo yetumi na bone am ye ne se metwen awurade for 37 years we be so ogu ani mase e ma hu se yakopɔ timo den me pese me no bon pa ye se awurade obi be so ogu testimony. Your testimony will never die. Ade bia watwa nyamie ni ma won saka ani aba ho o aba ho e ba ne fa ne second. Cause Jesus, I'm not paying. Me too many pedia. I show unsa. Yari be beto. And the bomb to form. Rather sunny me. And you was here. Remember my bravo. I will share it to me. You be free. Be our time here. Let's be nimus what time. Let me say. Let me cover. You be my bravo. Yes, you do. Obi biara me boano. Chesem. We say Acts 28. Paul ekobua amo awe edin kwofo no wo hyewa bom homom hwan dododo. E ko wi said owo efidiem to hye no so. Obi bia pese wo boa no hye ni dwa. Pese wo boa na wonya bibi ye. Na chi ahonhom aso wi ati awo. Everybody fa ne second. Cause Jesus. Me da wase. Say wa jeme ne. Wo Yesu din wo. Adum ti amen. Everybody shapa me bon pa ye ma wa no pay. Ebre wo ti adwumadie. Wo how biara ba wa brabo mu. E na fofo nti, aware nti, adwuma nti, baabi a wo te, baabi a rental time. Wo how biara nam ni pastor ba wo shebrem. Anopa me bon pa ye say everybody fa ne second. Me yin pa ye mo bibie wo hu ani mo nyam. Sane Balak
ehu Israel for ni monyam na opese Balaam ebe curse Israel for emano no obi bia mode bonti wota obese wo se wo bubugu ho ebra wo so ya no pakwa dwuma ye na hi ompe wo yedie ompe wo kwaso ompe wo ni monyam yetu afa kwa bi so obebra wase gu oni ase Awurade ti twanye wa no pe wo Yesu din mu wa ekade wo dwuma so wa ekade wa brabo so ene ekatumi efi wo so wa wogi wo pe ana asa ahye wo nsamu sunsun ekabia wutia emoti bia no tutusu ewo adwuma wo ye ho me to me sabasa no kukuo bia abusuafo bobre kokumu emo bitumi mogra empagya ene kukuo ne empai ewo Yesu din mu say Jezebel sama Nabot ema ne konwa wo wutimi yasama wo menkonwa yasama wo mensuo bosum enua bepo epoase me sane wo kra ewo Yesu demo me pai wo che adema media Numbers 23 verse 90 bompaye enchantment biara divination biara wo di kosia bofom yade ensaku fom yafre wo kra ewo ahwe bi mu say ye to yare ye cancer ye to kidney diabo and back to the sender wo Yesu me the yes moja bohobai yes moja shawo kraso we duane abedie enshaba no me the way yes moja mu wo ba ensuma so wo bani monyam so wo ko ni monyam so na busua foto me yes ne so Awurade mo hobai so pa wutima wo tade Awurade mo hobai ne tumpo wo Yesu dim amen Awurade shraw na Awurade me kwama na Awurade fa ne san kam wutie tokokito mu nsam Lady Reverend Dr. Odu enso e de nasam eba within 10 minutes na fie wi ane ato so and I catch was say yenua ba no baby anom kwaji ensuo ana owodam omde ye memasem se ne be ye wo benye sika free emema ho ene obeti emu nsam na afi omukutiti sika all the currencies na ayam eni samira eni wojeko eni snake doson eni abufre ya wono na de sra edi dware se ne be ya wo ba atrate emema mo agigi sika free mema nchen eni tie Asempa 94.7 Live FM 107.5 na beti mu nse ne be hye nkura moni aba ho so Ewade nhyira many matters. I'm going to speak to you. Me pese me kanya me asem be kire wo se. Ne ewu komo bia no anu ye ya wrate. Ekosisa Awurade be ma ne saso no enja wo gidie mu da. Many a times aya Kristo for ya sum nyame a e be bia ne ya pa, but we think we cannot do it again. But let me tell you, if you want to get the crown, there will be obstacles on the way. O pese o ko wani abrabo mu dia ha obeso ne atia wo se woni ye be dia ko enso ontimi ye da. No matter what you see today, no matter what you go through today, I hear the Lord telling me that me kan che ono penemi sha wo kran se ono nyame oso ompa wo ye da onyame oso onjai ye da ma me sa wane ne na enye ya onyame sa okan ho se edme no wanya otan ya. The only answer is prayer. The only thing I can tell you, no pay say do dia sufre rade e wa se wade do dia me sufre wo e wade ya bua no na wa pete e ya bebro ma hia o se they shall gather together but not in my name. O mo ma hia gina to e de tie wa wade wadwuma wo mpeja ye e ka obi ku na nka wo na nka wa say. But let me tell you this, they that will wait upon God, they that will hold on to their faith, they that will never give up, but they will rely on God. You will go far with God. He has never disappointed. Onyami on their trotter, say Nyami on their trotter, say the beche, but so ye day a bebem. I mean, you will come here. Our yen are your shoe. Echimana ya chenche. Echimanu kwa enye. You have tried so many times. Why you bias when you here? And you was a papa no jemo. And you was a radical glad the other time. I'm coming in show. You come be ready Yahweh. Or see what best ship. I mean, you were feeling them. Hey, or see 1,000 shall fall and 10,000 shall fall. And my one in me as if fall. No, I'm really your war. But yeah, you really already somewhere. Send me do young put in a wound. It is better to die with God than to die with the devil. Ya penya se japadie, ya baby bia boy bo. But mommy say who hey, you cannot stand it. And they obi ne wo to the dente. E ka obi nkuna ka wo. Mommy jani mo rade wate. Obi aya wade amana ya wo ya. Ene ne nkumpio bo jama rade. Job ka bibi.
Saka kamenu mi no kaya for yasem go awurade anim. He's the only one that can give us the answer. I read something in Psalm 105 verse 4, and it says something there. It says, seek the Lord and his strength, seek his face forevermore. It says, seek the Lord and his strength. Times are hard. Also continue seeking the Lord and seek for his strength. You will do more thing. I accuse of what prayer. One more funny book here, but I make a baby show. Tell the devil, send me that one simple, met that one theater rat. Naminya die, Namina car, Minya Bibiana Meshulmekwa, and if I make many are seeking for positions, many are seeking for material things, but the Bible has showed me that seeking first the kingdom and its righteousness, or the day the Kaho, according to the Bekaho, our the Bekamo, many below Biashe, Mammy Jammer Radiote, as many Jammer Radiote, our Jammer Radiote, a Biawadia Jawa, but I catch him out, a BSC attire, but I catch him out, and no be a Kuanimwase, a young set of Kurukake, Manika Bibincho, baby, a Kuanimwaseno, and one of the Pejawa, baby, I want to piano, I know you're ratty, Fire Babote, tell your ratting. He said, Sicko, she shall ratty. Nana holding a Cassiam. He shall walk in him. Baby, I almost say I'm your power. Many people think they cannot do it again. Obi a Soviet yaw. Obi say we timi pejata. And you say me dem be there was asasi we show. Let me tell you this. And then I wouldn't be. Then obi an fa wonya hwe. But the china otuba ban fa so what? If you look at the world, the Bible said in Proverbs chapter 24 verse 1. It said, don't envy the wicked. And my one in Meridias in you. He said, don't envy the wicked. Because on my way you on my way and baby la puna me. Baby many people don't believe in the power of God. And when you speak about Christ to them, they look down upon you because they have their money, they have their card and the opportunity. Mommy, and you can't done them out here. What do you? And you scared to say what do you? Now you want the inner joy beer or be with Caswani beer. You will be a tap on tea or that plantation and it's in home. As I say, or down ultimata or be that I can see you as your down ultimata. What are you looking for? Mammy, to be good to a young baby good to a how baby good. Catch the whole society as here. Mitsimo Rate. Nasemi Wusu. Me a Radetia. And I pay other now. And then I will cassette your rate. I also the walk catch it. I wanna catch it. A Jumana catch it. On your member Bawati. Was one of Bawati. Was already a Bawati. Tenerium. No idea bonita. Or be I the papa. Wait upon God. Don't follow others. I want to give Christ to you this morning. I want to tell you this in Psalm 105 verse 4. Seek God and seek his strength. When they get to a point you are weak, call upon God. Let the strength make you perfect. Do their dinner to an innocent to be anymore. Show he's the author and the finisher of our faith. Do this with me this morning. Kasano Pai. I read him at Tawas. Some of my queen, Mama Bowen. I didn't come in so. I come in fat. And so I'm a pay. That's a wash. So I do my pop. Not me bonny but chummy. Now what's that to me? It's as a major to say. Me did not be here. It's an pay. My folks we are moved and name a cratch and con. If I did not tell me more, but they know my brother. Let me do one con. Not poor, let me to meet you. That will be piano. Many a baby at China. But that was sick. Send me so much Sebi on a pay. I don't tell man. God bless you. Evadin Shrapa. Evadin Shrabibri, the lady Reverend Dr. Sharotu Drew. Evadin Shrapa, Sano Pena, Minamoso, Eddie in Cranshen, Semisi and Breto, they be an abuna doso. By a teen Semisi and Ashay crying. Evadin Shrapa.
Simebia metrontomo yentwande kakramra. Ekosi say dialogue series and the Jumedie kesi pa e bagana. Olu say Asempa de. Ade bi edi mpuntuo asonje bebia no edi makotre. NHIS and the National Health Insurance Scheme and Sembebre Nediaba. Ebeye emfie du nimunia. Ehihye sedwumedie se obi ko kosan ho yare ni ade a enka nisika ko betua no aban betua bi. Kamie sese anu se wo yare na se wo kwa se bia hospital wen ana eje health insurance ya. Aban ni shedi ntweska ne mo. Akoye Sembebre woti mu aka me. Itu ko na okura ka de yempese be hwew. Because ye hwewa entua. Asempa FM. Itakoye kosi ankoda. Eno na ekosi sen afa sedwumedi atom ho se ye be boa magana fo ehuni ekoso nyina eno ti waton sade afre ekukudam se omra meboa omo eye efia dade toso enson June numu bosumi numu Coconut Grove Regency Hotel ho na sedwumedi ekoso na obi bia owo adwenkyere bibi ha wo efa National Health Insurance no bia brabe kyere wadwene obi ayo bukata brabe ka because that day no dey atonsa fani pakukudam akese a ebetie wasem Dr. Lydia Jansevi, CEO National Health Insurance Authority. Honorable Kwaku Ajiman Menu, Minister for Health and MP, Doma Central. Now Dr. Sylvester Mensah, former CEO, National Health Insurance. Mr. Peter Yebua, Executive, and also a baby. Dr. Bernard Okain, Boy Board Chairman Kolibu, and also 18 Team Hobby. But what they so be to me about? Na dey be how be a to me about 7 June Friday 2019 year. A 2 p.m. Coconut Grove. Replay Jason Bacho e baso ejebo Saturday ya na e baso. Mamodian say obekọ. Na say akanse kesi die. Apart from some bobo. The Anfield Warriors, Liverpool, Tottenham. Aye kwahwe omo no. Ye bedi agro bebre wase. Volleyball, ye bebobi, basketball. Agrodie bia ema enije eni mpuntu na pomudin bia no edi na ehye so ho eni basketball baso Saturday 1st June Aviation Social Center ewia 12 ni getua to ho ewia ya na sa Champions League final Russia no so to aso the same day na ewia 3 p.m. ni dey atwaso ho UEFA Champions League final na ebeye enije achede nso so wase the same Saturday na eno bekoso ewo Bush Canteen Ajingaron 3 p.m. Bobode so do ho be shembi Makati was say Jumaku and a hospital plan a share apomudin say a coma gidin pa aboni power a mudia and a rock care clinic limited. Omedru manage home pa a vein capsules. Ebia what try eti washubu bi na burning sensation bi or ebia obema home. And I say be just on intentem. And now insufficient to me PF said obemem and now why you obey. Omni said do ya basa se wonu me beboa wo e ma etuase de ama wo
open do atode a na ye rock clinic awo machira kwan ewo adenta edan kesi a KTV wo mu no ehon do mu wo ena betumi akokuma ase Alaba Abuabu station opposite Sika's house ena open baby atobia Repash Ventures Kingswalk Heba ena Nisi Pharmacy ni na wo kanshi Beslin Pharmacy Oson's Chemist. Let me have 0244 183230 0244 183230 and 0248 885040 Coco Dairy coconut milk and no pema bogu mebo the jam de o me kemu sisia then obi ko tobi was enye de o na me Ghana for no mo de mo pay sugar nko a we say edura pa kwasi edura enyon no na say yare ba Ghana for mpe ye penny sugar wo mu no koko dairy say yare ekum nipa bebre enam sugar enam ese sugar nnuane ye di ni sa no ma no enu ntina wo ye sa drink di aba ennuane nuro wo mu 100% vegetarian 100% plant milk GMO free Emma wonye kese no sugar yemfa sugar mumu eti wa okoto atu dede mu patron tesa kube ayede aye milk ayemfa sugar mumu ono ma emma moje ne die fusane enam se ekura vitamin B12 ebusu immune system emma moje die fusane ade ba kwa manager woni say ya sofo ye san bobo ne san no mayi ye die fusane ye ekoba ye die enipa ye dompen ye ntri en ye sabe ye sin enu vitamin D2 be ma dompen mo ye deni sasan bro esu tutoyi obetna ye cocoa breakfast bia tea Tom Brown eduane bia hia milk de agum bia no Coco dairy so be boa sugar bi enim etu no ma eboa wankasa wo ye fast we na the break ya ema wonya ulcer bomodin akoto bi e wo filling station bia open do to abomodin na 027 444 0180 024 027 444 0180 Coco dairy coconut milk kubedi kanopa bi enye binum anka beboa papa wanu mo wie no na se umpom no etwetwoni ade na wode kebam etwetwi what's na office chair na opaje o mo na sisi yo ya na ona yo ya yesanansi a chew utumi se won fe yo ya aposo yo ya kebam edi enkumbi aba ye di twie attractive how romanticism how and now so umposo etwitwi emu ye oya pa dia na bomodin se dura mi bodin die manusi yakope bi nato ade manage won se wudi twi a eni enka bi ye hadwen but se perfume abofretwi penitwi abrewotwi sofotwi aye Kofi Kro Pharmacy edike bam aba open do to bomodin so betumi afre home atro family to 0246 762 424 027 0246 762 424 na 020 812 3739 kebab fetchina honto fetchi keke ebadin shraw bomodin se nyame ya doma setna pampa bodin tokukitua jumedie tiefo nyina the month of May ekwawieye the month of June and ebay bomodin so benya oboyes olive oil and ye be bompe the whole month of June it will be a wudi mechi bia de we say anointing oil bakope agana fo nyina agia to me de bompa ye Borges olive oil ye Borges virgin olive oil no ye de
Especially 3 year kukuo. Pampa muapa. Bemo unine fukama kama. And you have budgets. Olive oil with garlic. And also a bomb in Wedriani and what top. Now 1 year day a year notice service. But more days in Yamia Doma want toward the Kotodia because an agree about 12 hours. Setting up about then sorry and Adria Bompire, extra the amount. Now Saturday and Opam on the first. Yeah, started yesterday when the month of June Abompire was ready. Mayhem. Everything shop. Open budgets to do it to no Tumbia. JM Adwen Sans Nakofaba or Kanshi and Nomo for 030 266 6132 0302 66 6132. Budgets only for your PO your original. Everything shop. Asempa FM. Yet me can nun to me yasieti and domine de Yakoba. Because it do be na yenya bana ne mami wuntem na wo huni papa da no etie emu nsem ne Hey, talk crooked to me. Hey, talk crooked to Apostle Dr. Solomon Wodro, Onya Winyansa, Onya Winim Diane Wahuden, Sanya Winam Nesudi or Batan Cassia, Talk Rocket to our own. Hey, Talk Rocket to Save Life campaign, a sitting up on Pibotin, Asempa FM. Deliberators, or Namsudi Bubum Putra, yeah, Talk Rocket to a. Hey, Talk Rocket to a Musem, and Sam Shadakam. Small home, many matters. Great matters hiding in trouble swamp. Rocket to a Musem P. Ebane say, and also for a fed you would not in Rossi. Ebane say, Namimia, what done you pouring sunny? Ebane say, now what was a quantum? Unto me, Meffie. Ebane say, na papa, we ye, and we are bonny. And nay, one now, unto me, Talk Rocket to a Musem, and some shit a deck. Hey, Talk Rocket to a Musem, and everybody stand imagine ma. You know about it say Bibia Boko dear. Yame Adam. Emi say and any day it can be a here for 8 years. You may be the Talk Rocket to a Musem P as I'm ketwa a Musem Bucho. Send ye some KCBC ya abo mine as a crew egu sorry as our we no na moson for me transia Tuesday no panu to copy mo pronto bra ye bompa ye de ho hye inside de futu sem nipa na oma ye victim oma asem ya toto mo oma kan oma bra mu sem matum nipa bifo ahye nipa bi nko enu e bai wo hye ase be 3 weeks ni ne maami ewu ne papa de wonim ne kra na mane wa fam okopi asafo bi mu se okobompa ye ema mama watasoma oba ma oba ho ebefa no ede no echinchin ye de koye no mabone ene ye bitie ye toaso nipa no oba so ne mo ni obeye ye enwumadi a nipa be ye na wo kwa asore wa ye careful
na so bi ba sorry na so se totare we jinku we sra na wo yo ba na akwa so na de nkofo bi bon nkofo mpabo na de wo hwe na wakoto bia wanka makoto bi wo pase yenu aba yento aso me pa cheyo me dase now you see baby a madam for no me pa cho inti abra na madam for no na me kan obefa me ba Accra ha ni epie ni eyese epie a ebi wa no kita 20 million 30 million ni ame pe bi obeta ama me oye show mame eti yadidi mu a na ya menene na ma oka asem bi but e ya na mente asem na oka na se asem oka kire me ne se enye sofu yinti na me ba ye o enye ki 20 na mba na papa na nkasa the head no ni ohosi asoro na nkasa hu yinti na me ba asoro ha onu na mi hia na yi na hwe ho ba sa time no na me ni mo hwe about sunsun mu ade yinti na me ni so oka asem serious na onenia odi sofu nachi no sofu na kwala wo ho second command no pa chan no ne wo ho ne hihye ho ibi ofi Germany ba sofu no ko hwe asoro so wo Germany ofi ho ba otimi be hye ne nchen wa ha ma yenye nim se wo ha ba na papa ni nim se wa ba bedu ebia se 3 days no be ba na wa ka kire papa ni se bia me ba 3 days but na wa ba ni ye pie ye kwa ha ye sen ha but no ne yiri nso ye close pa ye girl no no ne yiri ye close girl na o free po asen ne sofo ne yiri ye pa close pa because otonyama ekoma sofo maame no ti one ne ye fine iti bi wo ho a ono girl na ka che sofo ne yiri ne se ni kunu ne ye ne brother enti se bi asofo ne ye bibi like ohun girl na madam fu ni ofi po asen na say on pay attention to sofo maame ne mano enti ya na o ka kire ne say wo fa ye bibi wo fa menu aduan woni wo bra menu aduan woni ne waba na otu ne fo but etiefo ye nti bibi wa na momi enche no sofo maame bi tie mi na just ade no course I watch and pray say bia wo ku adamfo bi oba na o tono ma brew na so o krokro wunya sema na o ka kire no otumi ndi ku pie ni ade a na say wutie we nya na say wo hwe wo ye careful eti ebi wo ho a se obeba ho no asori ho no no na obi onu ge oni be fi Accra ha beba ho no na sofo ne yere no na je so be so kire me say sofo no po ire ni nji a o frege no bona mane so ontu ukunufo mpa chan ni obeka kire no so no akobo ni kunu na mane say o yiri sisi na odi ebufu akọ sofo maame ne so eti edu baby kra na sofo no pese oni sofo maame ni jai inti ge oni ka kire no so osere no oba say date but mo ma eninti oma bibi afete oba no osere na osere no because na say maame na ye ha no nkola ni sususu inti oma na ni nko na yire no ho ni watu no fo na say waba form kakra na so fo maame na ka kire say one obra kasa won osia mehu say waba form kakra oyese osio ebi wo no aduan a na madam fo ni medu ya osi wondidi so fo maame ne serve so fo na osi wondidi na wa frɛ madam for na me woni nche no wa frɛ no wo say wo bra say manu aduan wo bra so oni o na say one we na nya problem but na oba ni nim so for maame ni nim say problem bi wonti na yere aduan a wanu ama na on pese obedi ne wa ka che ni say wo de fafon ne ma na mene ne nkasa na one na akasa na so fo na edidi eti edidi mu saa ena ebedu baby na minim say nia opeso oye no ode me ye ne wa ye wi a obetwe ni hu fi me ho e no kofa another girl bi no no so say school enti sofu na kosi say sofu ni ekosi ne say later ni minim ni esi ye but sofu ni bebubu ye sofu ni gina wota so a preach ya no wabu ahwe wow na enu mo sha ase say pu ahuro o gina wota so preach ya no wabu ahwe inti sani ye na say omudi ni fi ayi outside hoba ti omudi ni bedu ha na adam sha ase e na omu cheni no omu cheni sofo no na fe wanya epilepsy o se friend sen aha e na edam so asan ba ne so eti free wo bepem ne no onye normal person kra sofo no per life for dressing neat na o preaching so pa but if you obehia no na atare no she red or she yellow or she we just say tobo sadi we kwaswa innocent people ye victim oboma ni ku akotom na ira akotom yimpa ye to wie ma no pay obi bia oba girl na oba boy na sofu bia
biara ya set up na ye nyaw ema wo kra ko dipoase onyamija ehwimu firi wo Yesu dinimu wa oba bembe de koto bronsa minsam ama wo sena brabo ende onyamija entwe oba ni kra every settlement wo Yesu dinimu amen hey nana asoro ho so no bia nim sa secret no I say mepe na minim so for no bodam obodam enne nyina eye fresh adekora asem na meka kire wi eti emi se papa ne be fine out e kire ne head no na opam ni fi ho na o ma be pache wa bati se ya na o sei no ma be pache wa de na tu chim eti ya na o ka kire me se papa na nkasa na ope no no kotena papa na anim a papa no se on hwe na anim but I say o hwe papa no kora na papa na mind but papa ni ti no ba papa ni hu ti no ba opese oyi na hwe ho opese oyi na hwe ho opese oyi papa na hwe ho eti a kire no na eja me so me be pa mi ba bi fa nti okofa aga bi wo ho e wo camp o ga ne ba say opo oboafo aboa na ko school nti no obeye oba waiting wo ho eti odidi mo a obesesa girl no besiesie no efe de mema chensi girl no no ma girl ne mema ne ade efe girl na bese kura obi a no e Kristosum ni pa tobo nipa ba ko pe no ko asoro ho no wakohwe pastor no the next command nasi ama ne stroke abone dam wasan ko fo ba fofo afiri ho no musiesie no e ma ne mema mpatwan ama no so girl ne so abesei eti sofo no kura board dam no yese ne were ne ni jai yese sankola ne koye nti minim se waba back dia yere ni ne jai eti efiri ho no me hunu wo me life mu biom e na me sha ase se e mema ba ma akwan mu we ba ni akesefo e mema mu wosika wona wonsem wo bi wona wanji din wo Ghana ha na baabi a me ye adwuma na me anka sanso personally no me wo baabi a minim baabi a me sheda kwa me meet big people sheda address e premanfo ni bi na me kan no so mu tie mi a wo munim sheda address ye nkoye hwe sheda address ko big place a eho e bi a beto fanta be say 30 cedis mort ye 50 cedis ni address ko ho memo bi akuni but kan ba bi ewo ebi ewo achematana ebi was Sprinters Road area ebi wo Osu ho ebi wo East Legon ho baby ebi nso wo Akosomo ye mia place beble mo share that address ko ho mpacho an me pacho betumi akome Facebook page Apostle Somoduo page na wa hwe na woti ne ye kan bi why enti me share that address na ma share down so me number me one numbers makoma ko 3 na me ma ne card say premier ni bia de say obi bia high eti ma ne card ma ne mama oma printing the dollars card na share me bag mu eti ne ma address na bia ba bia be ko bia ne say ye bia bi wo Osu ho no mu ba bi no ho no ye wine shop nko ye wine okwa ye bugu glass mu na ma kwa ye bugu glass mu kwa obi meeting big empenefo wan bia companies companies agigi di uba koto wo mu nyina bi wo ho ministers ni ade enti ho no ye dress decent ye ho ma dress decent ma kotena se na ho bia no so nya bia ase bia hye wo fo ko ho enti nipa ni behu onim se wo ye obi a se be hu so wo obi bidi ma high dropping na ma kotena ho ma tie me ho me kala yi me chense gu me nan ne me tinwi ene na nya agro twi mani mu pa na ma kotena kamena ato so me mo kada wine ba ko ye 200 Ghana meto esi ho esi manim ebedu se mefi ho na menya 2 card e wo ho a je se menya me wine sika nti ma address akotena ho ti metete ho a na obi nso aba na o expire won se obi a metra ncha na aba hello na waje no so can I sit by him say okay na nipa na tena se na wabisa udin na mabo nko na aba ha me se ai me ba se me pese me be relax kakra wa ha no wakasa no ordinary number ma and I say can I have your number ni be yi me card dia ma it says Kenya na nso ana there be says Kenya nyina na nso me say de bia say onya foforo because o premier ni bia mpe wan bema ba ku ntime nhwe body ne so enkuni ade ntime handle e na ye mfa on so say ye do se wudo bia se wuntime enkofa be nyama bebre wonachi eti ye ni odo ni because me na me ni do me nya do ama be ma da ade efe no do kra me ni se ni site ni do me sika na mepe ti se bi hu se sika wo ho a ene e metimi apretend te se me do aye bibia ma wani beje eti me na mo na me ko hia
me kwashia chief pani bi me pese me bobro kro wo fi so membo ona oye ohene bi advisor ohene kesi bi pa nti me kwashia no wo ho na wone meke kan ya no je me number na se bi wone oba na wonanim wone se bi oni oba have sex ne dia ne se wone ne ko ni hotel ne boarding ne bia wakwaji ni se 2 months 3 months no wo ho okọ ni office ko ye ni nyama ba na me wo ho twen ne waba eti enu anu so ba me massage no na ne bema ne ayi ne to ho no ni anus no pese odun sa hyehye ho wotafre hwa na odun sa hyehye hwa ma ne ho ba na ma ye de me se wura hwa na ma tafre ho eye o me nto aso na ma ye eti ebedu tama mefi wo no so de bie sika de ma me bia ye brand new minim so o machine etwa sika mana sika bia de ma me bia ye brand new no peme opema Asempa na sanya osite no enkrofo wu mene na o mutime hwe me saa no ma hwe nipa no ohin no ohin advisor no but no mu nim ne ameye ma ni ti nipa repe ma asem saa opema asem me kono ho ba sika de butu enti enu achi no na edu baby me se me pe broni enti sprinters wo baby no pe broni a waba fresh sesi a me ko ho me pe fresh me ni awanya 1 week kura me pe ne ho aisa nane we hu kurum enti na makọ address yakọ ho enti me dress ko ho kwotena ho a na bi mato chicken ya rosi na mato big one na esimanim to bo ansa me be say yemfensi na afi yenko komehia na yenko ba bia mekwaji nsu a muso owo edemu no na yenti ho so na me ho krom like bibi krom bo yeme ne ekọ na no odin yenko ja Cocoa Dairy Free Coconut Milk. Cocoa Dairy Free Coconut Milk. Yakube America, obo ade dua bakube ene ye de aye. Se wodi guti ana koko mu a, embo apo enti ema no pa aduane ye krabe hwa nkasa. Calcium ni vitamin D2 a ewo mu no, emma wosi ni wondompe mu ye den. Vitamin D12 no nso boa ma wo moja no di efusane. Koko de aduaba na ye de aye. Na Vegetarian Society a ewo UK agya tumpefi. Cocoa Dairy Free Coconut Milk. Jibaku sesia. Etufon free telephone 027-444-0180. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agya tum sɛ ye. Cocoa Dairy Free Coconut Milk. Bingo! You're a winner for making the right choice of rice for your delicious and tasty rice meals. It's simple, Crow. Just buy a 5 kg or 25 kg Excella Gold, Viking, or Fortune rice. Instantly, you win some amazing prizes. Wait there, no libi, no laba cry. Hurry for your prize while stocks last. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. For Medin Day, Pastor Bernard Amankwa. Shia me kwesieda ebei ene kwesieda biara 7 a.m. to 8 a.m. Yenshia ewo Asempa FM 94.7. Ewo Jumedia yatu nedin Asempa Sanctuary. Ehop ni ebedi mpaye. Yesua onyame nasem. Ubenya akwanya so afre. Na wo de wade srede ne yaji onyame adi se nanim onyam bedadi ewo bibi biara yede betu nanim. Eye Asempa Sanctuary. Ewo Asempa FM. Kwesieda ebei ene kwesieda biara. Yenshia. Se match ne bona wie ye na se referee ne bona ben a kwan bia so team ba ko rebe wo ma ba ko sia to hire Wednesday 29th May obiniyam the Europa League final all English affair. Chelsea the Blues versus Arsenal the Gunners. Then what she abom ne commentary fiti group stage ni mu a fei na dru ne pompon so ya kana na up in star Asempa FM commentary training sia so wayarfa KE Plaza sia Asempa FM team ne nyina ne anji ani hwa match no live and for commentary mra was Asempa FM Chelsea versus Arsenal Europa League final 29th May 7 p.m. sharp KE Plaza Oyarfa Ghana flag and Mekua Esoya Sing Star Times enjoy digital live GD power sling bets take a shot and win my Asempa FM commentary and with the whole world.
Ayampo, say a quantum wisdom, ye can do him, no one could be a na yell satism, and no matter be Nagana addition, no one conformance, the old year when you beji, and it your rubber who. Yes, slow at all a year 20 inches. 3 days yet to be wait a year. NNT Tiabrochenko mo akwakuwa mankwa akuntajo edibro wa Asempa 94.7 FM so memene de bia efre nwumre no nsia edikosi no nso 6 p.m. to 7 p.m. yebere no ma hodo a ewon kofo man so a yebetimi di aboa Ghana amana fa ne to mapefra omanyi buntu na ha botesan passport won sensem ni nyina ye de bro ewo Abrochenko modwumadi yi mu yebesa so mo akwanya no a kire wadwen Robert David Mikasa free Germany Kobe yeah Amsterdam what for about Jeffrey woman and name atama no dia no mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project no e nwanwa Shenison say memene de bia 6 p.m. to 7 p.m. Boganie Abrochenko moni Asempa 94.7 FM. Yeni yenu yanoma ewa Joy FM Thought Leadership Team boom. Ede ekosi say National Dialogue Series de etoso mienu no ebrem. Afimu de ye hwe kwan ye befa so na National Health Insurance Scheme no afa ne ntoma pa efra. Yeni wona wo nimde ewa apomodin ho nsensemu na etena se edin. Akasafo ni bi ene Dr. Lydia Janiselbi. Ono ye panyin oda National Health Insurance Authority ano. Honorable Kwaku Ajeman Menu apomodin suafo wo Ghana ha eno no. Mr. Sylvester Mensa Nkane on na oda NHIA Jumeko no. Dr. Gilbert Bakel ono na oda Kolebu Teaching Hospital ano. Frank Richard Toblu eye panyin oda Health Insurance Service Providers Association ano. Ya yebedi dwumadi ehu chiame eye me Osaibons host of Ekosi say wa Asempa FM so ena me ne oman hene Kwabena Asante host of Bedwem e wa Dom TV so. Dwumadi e ba so June bosome eda etoso nso 2019 ya e wo Coconut Grove Regency Hotel no mienu pepepe ye tun safre obibia the Ekosi say National Dialogue Series putting Ghana first. Dwumadi Asempa 94.7 FM and a day. The biggest outdoor event in Ghana, Mrenona Tusuno, and Nina Chidababi Bako Aviation Social Center, at the 9th edition, hits are from Rapio Jesse, a Fidian Pinsita, Saturday, 1st June 2019, Shetima Oyadana Project Sibaka, Niam Pape, 1A winning a FIA Champions League final, Abaya Liverpool, and a Tottenham Hotspur, Yakukuro can Gantuan screen Bambala Pass, watch a final on live, and you won't be now Papa. Basketball, volleyball, arm wrestling, video games contest, 5-a-side football competition, and it be I am free. So register basketball and now volleyball. Come and joyonline.com. Now click reputation. Now register. Press your favorite presenters, the musicians are hot to. I am 2019 hits from Reputation. Hits from the Digital Bro with support from Joy Prime. Sponsors Simba Bet. Best odds always. DSTV. Feel every moment. Go TV. Live it. Love it. KFC. It's finger licking good. Heineken. Koba. Our lives simplified. Shaka drink. Vodka with energy. Unique in sopa. Uniquely made for you. Get to Let's Send capsules. Slim to look smart for the future. Esports Ghana and Studio HD. 2019 hits FM. Rapio Jesse. See you there. Obrama kwanhia tu nipa a won story biem sunsun mu niam abonefo ahyehye tie nipa hyebrenti ana ma Yesu ka se etwa se nipa bompa ye da omre na wankonsɔhwem enu nti na setena pampai bodin di oman ni nyina nim e won pai bom Tuesday ade bechi Wednesday bia anadwo de suom 12 am kosi 3 am awa setena pamre so awa Asempa FM ana brochefo nyina nso betie awa setena pa radio online so Apostle Dr. Solomon Odro asetena pampai bodin di president any chain breakers any dimpai boyanim fre 0242141707 asetena pampai bodin din ejatwi yato din South Ghana and Joe London and Chia
so adeɛ baako pɛ na obiara ka ho asɛm. Date baako pɛ na ɛda obiara no. 1st June. 1st June. Ayɛ the UEFA Champions League final. Sports 1 Pop Jenny. Asempa FM. And our #1 radio station. Adom FM. Saturday, 1st June 2019. Yekukuru screen Bambala Pass Push Cantina Trinkano. And watch a match in Abu. A Bay Liverpool. And Tottenham. Then you born the Pania Basho. You bet G and Yankasa. We are 2 near Chassis G and Yak. What is the match and Chassis? After match and so Amos Wangwa. Your friend Shard and Juani. Eti Maisha Push Cantina Trinkano. Saturday, 1st June. Champions League final. Liverpool and Tottenham. Live on Asempa FM. And Adom FM. A Bayer Score Patu Mana. Ubenya kwenye diachedia kufi. Nyuma kwa so yasene. Slink bet. Take a shot and win. Video money landing. Instant loan on your phone. DSTV. And Go TV. MyBet.Africa. Home of betting. Energy the power. 1st June. Your betty and yani buafu. I like it. Kwaku, na ya wona yese wona afuche dampa mu antimi nya hohwe no. Braja ina keba ma shoku me. Ointment ronko a abedwaman so a eyi adwuma se magic. Ebe shoku. Keba, otrofo na ese ne dance ni wa brochire. Me yusu bi na magie di. Eno ane keba ointment na na. Ai, keba ointment. Na hwa nwasem, ebi na kura mi mpo aka me de bre wo yi o. Say arthritis, romanticism, ana waposo. Wo hia keba. Abebre ma aba ma no nam na dia keba. Ewurawura dompemu ye mu adwuma ma wote wo ho fi ya o. Emfa woni adwuma wo ye wo hia kebam akoda o opanion wo hia kebam ayi adwuma ntam na bere bia o ba bia betumi ayusu Kofi Krom Pharmacy Limited na de kebam abadwaman so wo benya bi o drugstore bia mu o man mu kebam rub and relief kebam your instant rub healer. Son, Mimendei, and Mimenda Bia, a free non siampa muko sinonju, Kukrantu mi brinuni, Africa, Abushia, near Manyofodia Tumuna, Wachimu, Tome Piemu, Sadasona Sitnemu Yedi, and then near Bemo, my gun, Chumiakoso, and Nunam Penibe Siega, near Sinecoso. Universikuma, and they call my host, no one, and in Gasia Poto, Bafa, Chaka, MPP phones ring. Sir, Sikamo number 5 billion. TNT. And then confonzo nyangwa ngwa MPP put me 10 billion odi awachi anopa. Na de mean we mo kan about chip compounds I am more born to say. And no confirms what Dr. Bamia keeps saying. Say they don't read. Lies. Minister Lumetina ha. No say for feeling what? Let us behave as citizens and be factual in our reporting. Amanyofo nka me nyin tumu keke. E wo say yetumi doso mu. Ne hu no kure ye wo mu. Na wo Ghana ni bia baby a wotie so no. Wo sene oman no esi ekro. Dwumadie wadwen kire wo mu. Basa asam na won kanie. Na ado ekaka ne sese do bofa kasa na ko nchempo mo biala ntase. Anu so na hwen. One kind of fancy ye hina ye ntibi. The double track ntase. This is me be school. Mala me hum na me ye sese. Eye kukwantumi dwumadie ye di Asempa 94.7 FM so Emma wo. Midin ade akua boachewa yi adom. From me ABY Jimmy Fona. Hey, lala didi lala. What worry has so dear? Na me dear yemia. Africa Queen Mackerel bonnet juma wo sisan. Africa Queen Mackerel leader what as you wunia. So what the year aduane a. E dance tomato sauce na egu ho no so e rich. Yes. E piece wo. Nti e me aduane ne dey strong kon. Enam no so semuma. Na me kyerese nam panko a. Wa wo beti ase. Na wo be check so. E grade 1 na me say me twa kwa me nkwan. Na me tu bi gumu a. Ato ne term so. Honey, oba papa. Oh hima. Me do. Me just say, jollof, Gary photo, rice and stew, and piscine gravy day. Africa Queen Mackerel ni mo. Intimi now. Africa Queen Mackerel. Shawenum keke, nam papa no. Africa Queen, shawenum keke. Hey, Mr. and Mrs. The man praise the Lord. Hey, Pastor. Hallelujah. The treasure de who sit mu here. Name wa bio ni wabekwa akoro nyina atwocha. Hey, Pastor. If we say me kunu fa mermaid CB men's capsules. Na me so me no ma de CB women's capsules a. Wo kire yen no. Eni ja be fie pa. Praise God, praise God. CB men's capsules. Abesa me mpam mreye. Ene me dwunso mu yale. Ene oba ne so na ho kika na wo fom no. Ene na yase a aya na ye ne ya na fichi krobre mu no. CB women's capsules abi
yini nyina free so maye kamesi mi dade munti mi rapon ya na obefie nka me nkwan CB men and women capsules Suzy Herbal Center Ghana man me madam ase apemfo abatan wo mo manufo ne mofra wo ni mfie dumienu nka ho our pharmacies chemical herbal shops nyina mu etufo frɛ Suzy Herbal Center 0247 11 16 71 after 0246 57 87 50 CB men and women capsules Ubadun so feel hey you also FD ahwehwe edwadie nkra toemu agye atum Ebrinwaso mimendei eni mimenda bia efi no nsiampa mu kosi nondu kukrantumi brinu nie Africa abusia ni amanyofo de atumu na abotwe mu toma epie mu sada so na setena mu yedie ene ne ebemo my Ghana atumi akoso enu na mpani besi adwa ne asi ne koso Odifesi kuma edeko hoho ma host na wakwan ne so eni ngwase poto bafa chaka MPP phones ring am sir sikamo na 5 billion ni TNT ene nkofonzo anyanwa nwata MPP photo me de 10 billion odi awachi anopa na de me mu ka ba chip compounds I am born to say and no confirms what Dr. Bamia keeps saying say they don't read lies minister no betina ha no say for feeling what let us behave as citizens and be factual in our reporting amanyofo no nka me anyi ntumu keke e wo se yetumi doso mu ne hu nokure ye wo mu na wo Ghana ni bia ba bia wotie so no hu sene oman no esi ekro dwumadie yi wadwen kyire wo mu basa asamnala wonka nie na ado ekaka odne sesi do bofa kasa na okonchempo mu biala ntase anu so na hwen wonka ne fantim ye hina ye ntibi the double track ameme ntase sisi amebe wie school mala me hum mama ye sesi eye kukrantumi dwumadie ye different sempa 94.7 FM so ema wo midin ade akria boache wa yi adom from me ABY Jimmy Fona Se no mienu bo a na oman yi mu atadi adentia efise obia etie Asempa 94.7 FM dwumedie kese a yato ne din ekosi say on Asempa FM 94.7 ne amanyofo ebeka na kufu ado akonya na dware na fata no efekwa keke na me hu ye the same position same way ya omo nimbe dia ye gilo ndi ya di pa Ghana ye di o ma ya nka na mo dey STS dey dey buy what's a free education I dey about no ba o tin ba mo ne we so na eban etonyum ehun lalubai baby kafo mo ma mi ete ne tememfo ebeka sikenya 30 cities me man 9 esi amere na ma hwenkola no aban no to alo o pensane wasasi so senia we dey adefu ade kan ya anwanwa dwuma no apostle Dr. Solomon Wodro ohia winyansa ohia winim de ne wa ho oden senia wonam ne so de obatan kese to kroketu a wa ne mapi ebi ne save life campaign obatan kese a wa ne mapi to kroketu dwumedi na buso awutie yeda yaboafo asen mame yanto aso ne de ensem no ayebocho enwiti no mogusu a mudi sa prima no with empenifo mu chichi omo no ebanse na mokọ aduro so enti ebedu baby prima ni bia wade ebo ne ho ban because mema na aba na bia ni ate obe yusu free owi awa ma 500 Ghana ebi wo cross ko baby 500 Ghana isa oh esha we prima ni ma 500 Ghana esha wo esha kura debi 500 sen esha na mi so pokura ye sen enti eya na ye pese ye nyama ebe mesika beba enyama ode be hye se be wase ebe ma ne ebe ne de ama wo ho adwen be si ne timu ama che se nya obe bi se bi ode beba sa de e de bi apese wudi bi so e se obo ho ka enti ebe asa na me kokọ sa precious ya meken na me ko meet friends wo ebe ne sanso a we ye high time obi a we high time bi ehu ope wasem nti ye ma ye benya friends ni ade ebi wo si o ene birthday bi pie wa ha oni yesi big men ba nti yenko ni ya package ye ho ni yekọ nti ya ne sa atale no ba akokra ye 1000 na meto ame moka me moka nso da enye meka da emenye obi atua ya ye nti chepe eti e ho no na abase ye hiesia mpanefo ye timi sign check 2 billion men ebinum na ye no de ne 1000 ne 20 times ye di agoro ye fa ye cheap ti na se ye de ye tum enti madam fu bi kire me se chale mene ohini bi wo ho na ohini na mene no ho ohini no wa kukuduro pa ohini ne ye tough na ba bi a ohini no wo okuro no memmo oyo ohini kese pa na oni madam fu no wo like omuko ti se nkonya omuko ye nyama bi wo ba bi a na yere nko ono no de ne ko
no she hotel o wie bibia no akọ meeting no eti o se da ko no bi san say nana wo kasa bold wo kasa obi akoto obi asuro na then no secret and o say hey wo sha wo ya akola kan wanu tum and o say say me ya akola sen wonim say me ya akola na me wo me nya akola say wonim say me so me bu yedu no so ye sure sen an eti o se da ko nana ni bisa ne say then o pese o ye ma no ewo abrabo ma so ne nete no den no hia na o se me hia hwe ade ye ma wo ye bold ne na me so me hia me so pese me ye bold me kasa ye koto me no say eh wo sha because ata na madam for no 18 years but no ho ofe and o se wo sha na o se nana da bi me say and o se wa no yedu awo mo bi ante ko so mo bi ti a mekun afiri ho me so man krofo ama mo mekun so ni se me ye nana ena me wo link ena ni se me din so ahwete wo Ghana ha se wonim no se ahan ena o se okay nti o kire ne se ma nipa bi boa me wo ye kan se north akiri ho baabi na before na meba be di hene na nkrofo be se 3 wo manim o mo na ese o mu di ewi o mu di tanaso wu ananka se eno kura no ba ko banso beba be di obenyi be di wie kura anse na ebe so meso eti na enu meso nti me ko ho na me nipa ni kunkum mu nyina afiri ho Jesus no mu kunkum ni firi ho kura mu kunkum mu firi ho kura na nka enu meso ena o mo maka no so mi chinchin mu o ma adwene ni obe ha ma adwene so no me de yale to no so bubu ni ka den wabubu abeden na wa betwe manso ena yede adidie ne ma me ti yede ma me na me kire ni se me pene ayi a me kasa obi a bekoto bibi ba na se metutu mentuma betene mu a oba nti nipa na aye enti no every year bia me ko nipa no ho o no time achi enti ne me kire me de ne card ma sa card ye mfa ma ba ha nti me de ma wo no me frɛ na ka kire se me na ma ka kire se bra no ho nti ni opa wi oba ya ma nti madam fo no se in fact o man ni sika or the flight na koye no kodu ye because e howa wo kodu nso a obefa ka be se fiti akokuma ase no de be ko sa abron no so ba bia nipa ko no wo no no fo ho no me pa cho an e no koye eti o mu kodu ho no 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 ma na kwa aba okọ no so wankra ne maame wankra ne parent wanka nchiro bia even ye friends ye nim because o wa ha e no ye okokuma ase nti ye nim so o hyekuma ase se na watu kwan nti o so okodu ho no e na papa ni ye bibia ma no ka kire ne se anajo no omo beko poa no because we hu se omu fie hunhun bi no ne beyisam ne maame nua no like ahunhun di nachi eti se wampam omu nyina ni obeya ma ne enye yi omo na esisi na abra bokwan nti ode ne beko pum no wakodwa na emum no obema ne bibi te se mirror no wakita na ono no dinsini de ne kwa ebia ono wa ha na ono so dinsini te se circle ono o map ni bi ono wa ha na ono kwa wa ha 1 o'clock no dinsini wa be se circle ono obe chante adi nachi na emo mirror no kita no so otimi kita mirror na no na ode ma papa na nya kukudo so opene saadia so otimi ya saadia no so dia nipa bie no obetimi aku no obie no obetimi adifiti na agese nyame eti o so o man saa mirror no a chense mirror no emu a eba betwam o mirror no se ubohu na ja mirror no to ho a uwu asia no wuntimi nkọ wachi baabi a ufi baaye eti hwe na mirror no ukita enyema ba betwam ehu ebi ba che se omo de omo nsa betaachew ni ade but ni nyina omo de so wahwe ansa na maame wota na mesom na nankasa beba obe apie nti so apie o mirror ni mu a ni awu hia bi aka kire no wo ka che no obe kire oni aye na efe wa hohoro ho ama eno osu yo ati no ote ansa na obeba no nso no emu a omu ohu mu e wawiase ehu nyina ba betwam wo mirror no kita nim eno ose nana me ose wo ye hwe wo beye ose an we mpanifo na eyo wo beye wo ya akola ose meye eno ose okay nti tam ne so ye no omu fi baabi omu ko baabi a omu ko no e ho be se 10 o'clock omu ko du e pona no be se 12:30 nti omu ko du ho no yi ni hu nyina eno de mirror no ma no ena ogina pono medo no se abra no mokọ na nsuo ne da hobọkọ na omukodu hope na nsuo na ase nsuo ne buafu na na ase wo sa nsuo na digu mo sa nsuo na nsuo ne yese o se ehu bọ no ena o se no menya banti ma me forget na minyinam nti o se papa ne ye na o se gese ma kire na bibia nti ne wayi ne hu nyina ne kedo nhwehwe ne nko na egina nsuo no obi nko obi mma ehwo ye dark nti na papa na akọ baabi ono wo no wabubu ne nan ete wo no ye ne obeye ti o so wote na okita ade no na o se denchema betwam na we ya betwam na we ya betwam na we ya betwam na we ya betwam ni nyina na okura ade anim o se edu baabi no in fact na ehu ya ambọ na o se asemasi
ene baby ama be di ma be pie ade asu etiefo de yegu so aye kan no betumi akọ Facebook Asempa Facebook ana Apostle Sumoduro Facebook ye de infoni bi eto na hwe sene osi nipadua no ana wo de sa enuoma no ansa na ye bebie phone ansa tum no epacho wo message bi ana asem bi a fafa Facebook Asempa Asempa Facebook page and as Apostle Solomoduro Facebook page na yen kenkan enfema bebre enu ti se ne si yetima enti osu okita mirror no enti edu baabi no na ehu abono waye dudu nsuo no so same morning na bai me pa chan nsuo ni ti oye so be jade na no se no mu nkita wenye kita bedu sa bi mu nkita enti o se e ho na maame no e baaye na o baaye no na ne na se ye fish na ne ho ofeye pa na nimu dua tadwa ni timi bebre eti wo okita no me ro no obisa no na o se ne voice no e kasa ti se nsuo na obisa ne den no hia e no so o ka kire se me pese mi diye me pese me yese me ma me 18 years we diye nso pa wa chimata he ya enti mpese me diye mpese me yo ba me ma me abusua mu obi an me na fofuo o mu nyina anye down hyema se eti on na do course anofo me pa twan e no yeye nti wo so owie ye no dware ye na papa ne be ball na ba so ka kire se why ade why di nipa bi ani ho eti no de saka wafo o magidi on odi wo mu tu kwan upe baby a okwaji nnu na utime heti a ono ode omoko nti o ka kire me se papa na ba ha papa cho se ko Facebook page abi we say sene omsoko sa body we na moso mokode nso bi mu mode nso wonzima na body na sesa no me ba cho an ukodware etu body no pacho se wotiwe no pacho wunie me ba cho an me amini wow etiefo pacho ubeso hwe bia ko Facebook page Asempa and as Apostle Sumoduro page na ko hwe na for message bia to we hu sen sister no waye kokokokoko se broni na so no waye Ghana ni ya Ghana ni enso be na mokodem a mo se mokodem na mo body na eye nsu a da baby a abosumfie no wo ewo nzeba na ha ne yakwa ha de na ba o sa de ni grade eti ba chi otobo baby a mokwaji nsuo wo north no eno na mo se owodam Asempa FM eno na you eno na eno ni e different o yi na ye wo ne mayo sa de ne de bia ne nea eba new things eba mo wo sika sika ne de ne maaye eno wo de ne so maaye sa sika wo ne de ne de semina ne de ndi we na wo de bedware na se wadane dan wo be ma nani so wahu na atwe be ma na ba ne boto mo obetete otachere ma so no mo de aye ansa na owo no so no ne da wase ya be ma no one sebe wase nda bium but owo anum na one ne da tobo ana wosi maso de homa tuntumi to masen me pa twan e be se wo kan no so kakra na afi yemfa ensia na next week ne yenka sika ne de no owo ne de no na afi yenka mo baako ba cho yo wosi homa tuntumi a ma to masen me pa twan eno na enye oba bia na de to age so obi o high time na nani ate ebia wahu sa akwa we mawe ne ho ba che me mo no nwe me because ebinu wo ho a omo wesika ba to mo ye bia na omo hyebre no nhye da anye papa sa wo do ho be ma no no ne wa da ne ha adwen enti ahoma no no so ye dro baby wo ho omo ye senate ebe ye so bi ehu bi da o eye ahoma omo di boti titi empanifo di bo omuti no sa ahoma tuntum no ebi wa ye di snap ne pamade enye wo mo pamade de no tetede no a wo mo sane wade hu sei e de bo ase no wen bo epomienu me pa twa wo de to na ase ba ko pete sa hene na da na sen eti no sa no so opeso ori wo be ma no hu sika a wontime ne na oba wuro ne hu nyina ne tun ye gina so so be ma nsore da oba buro hu agura ensore da batu be ma niska wose wote ho manabo wose wote se wo be ma no for so te bi obi wo ho a nani hu ade ti obi sa na ade da wase so me na de to me mofra so se we nso ye de na wate wote a wawie ya no wawie ya no efa ensia se nyame adoma wo ye be ma na se wo ne sai ma ne bia ko hia na ho matuntum bon da na sene na sasa de bia to bia wo hia mpaebo ene mo nso so ma num nsuo na wo na koda wo yimu na mo dan dom ho kire mo na moni agye mema bebre na mo bobra wo wiase no ma entumi enkoso ye bibie phone lines no atomu na sene ye bibie phone lines no atomu no nyame adoma rape your jesse bomoden say on the first June Saturday ye be ya obetumi do ho ahyem na omo maso yasene Simba bet and Henry DSTV na Go TV KFC Kaba and also Shaka
ɛna unique in super ɔmo so aso yɛasene citruless mixer capsules ɔmo so aso yɛasene ɛna cap farm ɔmo so aso yɛasene ɛna sultan drink ɔmo so aso yɛasene export Ghana ɛna Pepsi ɛna Star biscuit ɔmo so aso yɛasene nyame adoma bɔmɔden sɛ Saturday anɔpa obitumi ne yɛn ahyia mu ɛwɔ hɔ na Awurade bɛfa ɔdɔm so aboa yɛ aviation social center mibiefo no ɛsɛ no ɛde atom na wagye so tokuro ketewa emu nsɛm pii ɛnɛ nsɛm na no ayɛ hye paa